paling iwan nak jaga. Nak kau ke tayo, kemudian kau menaiki program ke Eropa, baru tak perlu ngingi bangin syania haki Kular ke jong Blei. Kat kum gini ki program ke Eropa ke bangin sayo, ke bangla yoru. Kemudian ni kuai pat kebenta, kemudian warna syabad ke tinju Blei. Hari baru lagi ni ke tinju Blei. Habang ni warna ke tinju Blei. Ke penlong ke ngingi bangin kau. Kita kidai ke Kular ke jong Blei. Kei ke bau Blei wong, bau unle, un pendep ia kita. Wala dikim jamta. Henry kin saja hak wei ke ski. Teman ngingim tip. Lalu kin ja. Henry Blei labo take ya kapor. Kaya kapiak. Tumaulah Kular unle ia kita batkan urlong tomta hiti. Ada Blei ula penlong. Yaki Kular ki jong ki bam kala. Idon kam ban syalia keliru hak ni kaktin ke jong Blei. Ingin mau apa ni boleh berkemat. Henry niskol tu, pakai ke berok apa penlong ini. Kedai limpa, jadi kaktin jong Blei. Kaktin jong kecing sisa, kaktin jong kecing em. Baik, long kebadap laki Kular kibabuan. Laring ikelet, buat kenriano, nak apa puli kaktin ke jong Blei. Kejingi hau jisu. Kan man kriap, kejingi hau jisu. Kanang red. Kejingi hau jisu, kanang stino, bakal longru bangin duno yang kita kecil syariah, bakal kejingi hau jisu. Boleh berbor, saya kentu, pulih ya kaktin ke jong Blei, kaktin jong kejingim, bakal kaktin jong kecil sisa, bakal kejingim jong kejing dua hari kan telur no, lalu ikhlas dan pulih kejing jong Blei, bakal sibun ba, kejing pun syairu, kinwan ha kejingim ke jongi, lalu ikhlas dan pulih ya kaktin ke jong Blei. Kejingkemen hau Blei baru kan dono lada iklet pulih ni kecil Blei. Markin don sibun kiki. Hak kejingim kan islam kendau. Kinan sibun kejing ai cemut. Naki perlok perjo kebe trewi kita alang ke jongpi. Henry laring pai pat kecil Blei, laring tepat di kecil Blei. Kapan scam ini ya kita ki Kular makin lom. Pulih ke kecil Blei. Dan scam ni ke jadi kecil Blei. Tiba ke jing minot ke jongpi. Ban pulih ya kaktin kajong Blei. Blei jungi Blei ubakala dan Blei ubathok bersyukur. Jadi ke bau Kular Blei ya kita kebadan kam kalong bengin up ya kapor kajong Blei. Bat in sayoi baki ja take kombaladep ban Kular hak kaktin bersyukur. Yaisha yai up ya kapor kajong Blei. Apapun hadu kapor jong kini ki sengran ke jong jisu ki babon ke bau jisu kerana ke parsi kim sul tu ki don ke bau jisu ki kapor kim syampang ngaban ma pi ki kapor abang i pulai ke tinju Blei ki don ki balong ki barui ki bangim laban sul tu Henry ki don ki Kular ke jong Blei ki baro ki bra penpa ki long bikin ja kat kum ke Kular ke jong halo jong ini ki baro tu min yaisha. Ini Yaisha, hak jengal ti ke jem jengi, kenang ba. Ini yo ya kita ajing job. Tung ini Blei, katu kani ki Kular ke jong Blei tan kendiam, hak beda ni ke testament berembat kunjo, nak ke testament ke batmai. Kau ingin pulih kini ke bentang, hak kitab Yesus kena makan nyau ke dekat ke basau, hang ni bau Blei, Kular bau penlong yu Abraham, ukpa jong kijat penriu. Babon beli. Ila ban pulih ni. Ke Kular bon penlong yu Abraham ukpa ju kijai benriu ki babon beli. Nangka kitab Exodus ke nombor kadekot ke arkusan hang ni pan ikawai ki Kular ke jong Blei ke ba krautam kalong ba ke jingplat nyo ki kon Israel na ke Egypt. Lingba jong Moses ulong nong yalam kini ke Kular ke jong Blei. Hoi balik ke jing ke jing le ke ba ki kon Israel ki man hari ke ba khadu Blei ulah pelai ki tak Egypt. Cucu Deuteronomy kalau arupra kadekot ke bakandai. Hang ni ipan bau Blei ulah penlong ke Kular bat kejai benriu Israel bat uong hakila ki sumar. Dan ki kongo ki hukum ke jong trai bau Blei bat ki ya akan ti ke jong Blei on kentiu ya kejai Israel halor kejai benriu jong ke perti. Ba kalong kejai benriu ke hacong. Kejai benriu ke bau Blei ulah jit. Joshua kalau menikong ke dekat ke ba kendai hang ning i bau Blei ukrenling ba Joshua ban pin seluruh ki konsel bakin long ki ba klan bat ki ba seluruh
Pikinom king yenu dan ikinom doni kita kajing skokyo maru Blei ulong ba bandon kat barki. U Blei la penlong yau Joshua, ula kereleng ba jong Joshua ban wan ra aki konisal pikim dia bandon ya kenu kajing skoting itu skokyo maru Blei ula Kular bandon kat barki.